Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Dagiti kalding yu ijay kalsada, rodantay. Ay nawo, dagiti kalding may man tinakita yung nanang. Apet ti kalding may aya. Agkaiwarada nga ro ijay kalsada. Mapanyo kita ang taamangan numapanda iti solar ti sabali at tao. Ni nanang may, saan nga umadayo dagita? Danag yun Naa, amom nga raod kat adamot sa kadagita akaldaing. Agkalma kay kadilaang nanang. Mano atawanan akasta ti sit up may. Ngamawan mo ti agreklamo. Awan pa'y ita, ngam numaumadangay. Advance law na ganun ti pa nagpampanunot yun. Iso kasta. No di mo kayat nga ipagod dagijay akaldaing. Aladam ti solaryaw, tapno sa anda nga agobar da bakaw. Isupay kita pakataktakan da ita. Naapay nga mga graman ti kalding at arakan may pagparikutan niyaw. Istresin nyo lang ti bagiyot kastangar aramidin niyaw. Anya manan dyan ang ko nga ibagbaga ni nanang moro dante. Dagiti kalding kano at arakan tahan sing. Ay nawaw, apay dagiti kalding ataraken ta. Agkaiwarada kano nga ro ti kalsada. Diyak amo kan nana. Pagparikutan namot nga amin ay. Kasla da pa ibagbaga na amaaladan. Aladak kano ti solar tayo. Tapno saan nga agover da bako dagiti kalding. Ay na, isupay kit di day ta apakataktakam manan. Maban ka kit di makitang dan, ta isupay ang maigatang kadagiti masapsapul tayo. Uy, mapalakin ton mo tamtama. Urayak lang ni pari Dudong. Sige, umuna ak nga rodan arumwar, ta mapanak mo't makilaba. Naladaw kayo mat anagawid tatang. Ano nga mente, naramid ko iti garding ko, Selma anak ko. Kat, kumusta mat dagiti tarong amula ijay? Nagbunga ka di mat laang. Wen, adumot ti bunga na. Ay nawaw, tsumamba kayon samot ita tatang. Mayat ti presyo ti tarong itakat. Aya, Wen, ngimi na nga rod. agapit akin tin Lunes, anak ko. Barang mayat lata ti presyo na intong Lunes. Tapno maramanak mo ati nang ina-apresyo. No adda maapit yung aman no akilo, o di mayatan. Maisubli mo lang siguro ti puunan kan banog yung tatang. Sapay lako baa. Nalugi aki di na palabas atawan. At sapay lako matasan ama ulit ita. Nakariing kay magaya man tatang. Ay, nasapa kamat ang nakaring ita, Selma anak ka. Sa anak ngamin ang makaturog tatang. Da kayo nga'y, nasapa kayo mat ang nakariing. Apitek ti bunga ti tarong amulak ita. Ayunan niya, itagayam ti schedule yung agapit. Wen, kita man umano ti preso ti tarong iti kalman. Isumoy lang ang atatang. Awan nagbaliwan na. Awan, isulat na. Basit siguro ti supply ti tarong ita. Ay, mayat garon, ano kasta? Ayun gayam tatang, kabailan nyo ka di nga apitan ti bunga ti mulayo? Tano saan, tulungan kayon. Saan anak ko? Aramidem kidi mo ti trabaho. Kabailak na ito yan. Saan mo't analawat ti garding ko kahit? Ay, mayat ti isam mo ita, Oscar. Agapit ako ni Timulak at Tarong Mariludeng. Ay, kat nasaya at ano kasta? Nangina ti tarong itakay. Isubit lang ti kunat anak ko maray. Ala, agpatuloy akaw. Agpatuloy ka mo tang tapno di ka mataktak itilakad mo. Ayun gayam, no adda ti reject mo. Ibargin mo latan kanya. Uray 2 kilo lang. Wen, no bilang mantanda, itulod kunto itayan niya. Ay, man, taisuman ti pangrabian may no adda. Okay,
Agpatuloy ang araw din, Marek. Sige lang, bareng masambot mo pa'y tinangin na apresyaw. Ay nawaw, adda kayo magaya mong tatang. Kasang-sangpit ko lang anak ko. Kahit apaya kasta tila ngayon ang nagangwid. Ayan nga'y titarong nga inapit nyo. Hay, Apaya nagsannaay kayo. Apay ka ding. awan mo't gayam tinamnamaag nga apitak anak ko. Ay nawaw, kasano nga awan? Ti kunayo idi kat nagbunga dagiti mulayo. Kinan mo't nga ron titarakin da kaldeng. Ay nawaw, kalding kunayo? Wait, sigurado kalding darudan ti dayjay. Isudalaang mo tamo nga kay wara ti kalding na. Ay una yun dayta. Di manon manen dagiti kalding da iti solar tayo. Makisarita kan tuman kadakwada. Sa painlangin at itarong ita. Anyat umay mo ibaga si Kaselma. Dagiti agkaiwara a kalding yu manang ansing. Ay nawaw, anya manan ti parikot yu iti kalding mi aya. Kinanda ti tarong amula ni tatang ko. Ay nawaw, sigurado kayo kade akalding may tinapan iti solaryaw? Katwan manang, da kayo laang mati agkaiwara ti kalding na. Ay di kay agpapabasol akasta. Ngamen, adu kaming agtartarakan iti kalding dito'y lugar tayo. Ti ko na ni tatang kat kalding yu kano tinakita na. Ay nawaw, apay kas naman ay. Pagpupudutan nyo matagiti kalding me. Pero huisyo da mga ngamin manong. Masayangan kami ah. Ta siyempre, sayang matibanog ni tatang. Sapay nangina ti tarong ita. Sakbay nga agreklamo kayo. Siguraduan nyo nga da pamanagnagiyaw. Saan kita kastang agpabasol kay latan? Saan na mabaling ibagayo latan? Mayat kumaano at da video, tapno mamati kami mo. Anya? Ilibak da mo tatang. Ay nawaw, apay nga ilibak da. At isudalaang matag kay warati kalding na. Anya nga ron ti maaramidan tayo ngay. Di da urayan ang mga ikargakit sa bidong iti garden ah. Ay sus, day ti diyo aramidan tatang. Amangan numatay dagiti kalding da, kat da tayo ti mabaliktad. Makaperhuisyo damot gamilan. Sa penangina ti tarong ita, o ang kitin mailakok. Agbantay kayo tatang. No adda kalding amapan ijay, i-video yung tapno adda ebidensya tayo. Tapno didan makapagliba. Ay nawaw, nangyawid kayo matan iti kalding tatang. Sayang nga rod anak ko. May salaang tinaiyawid ko. An-anwan nyo ngay dayta? Dahita ti bayad ti tarong ko pinerdida Selma. Anya? Nangila ti tarong ita. No saan aga po kadagita kaldeng? Chimamba ako mamay. Aguray ka tatang. Kalding daman ang ansing dayta niya. Wait, kalding dalayta. Sigurado ako. Agasam man ta kinabailan nyo at tiniliw. Sayang nga rod na may salaang tinatiliw ko. Aduda ko may salaang tinaiguyod ko. Kasano ngay no sa pulan da, kat da kayo ti ipabarangay da. May mayat manin no agpabarangay da. Tapno mabayadan ti mulak a pinerdit ag kay wara tarakin da. Kwarta ko matay dyan, no saan da pinerday. Mabiit man lang nanaluding. Wapay ka di Selma. Aday bagam. Makita yu day di akalding nana. Ay nawaw. Ti kalding mutdaan singken rodan ti dayta. Kinanda ti bunga ti tanong amula ni tatang. Iso ati niliw ni tatang dayta maysa. Anya! Aduda ka no nga may salaang tinabailan ni tatang ati niliw. Iso aday ta ti inyawid na. Dayta ka no ti kasukat ti bunga ti mula ni tatang ko a pinerdida. Daytan ti ibagbagak. Numapan kayo iti ayanda. Pakibagayo man nana. Adda di may sa akalding da ditoy. Imbes ana tiyambaan ni tatang timayat a presyo. Awanan takin nan damutan. Awanan mailako. Ay, sayang mo dayta. No kumanga mindim ngagda kanyak. Awan kuma ti parikot kita. 5, 6, 7, 8, 9. Ne, apay ngay. Kurang matan titarakan mi akaldeng. Ay, madiday to yan Rodante!
Rodante! Oh, apay ka di ba kahit? Kurang iti maysa ti kalding ataraken talakay. Ay nawaw, sino nga ito ng kasay? Dayta ti jak amaw. Ay oo na yan. Di pa'y lang maustal no asino man dayta ngagtatakaw. Asinaw ti maustol ansang. Tinangiguyod iti kalding ataraken may nanang. Mapukpukaw ti maysa. Amaw, no sa dino ti ayan ti kalding yo amapugpukaw. Sa dino nanang. Adda ijay ayan da silma. Isu kano ti bayad ti mula da ataraw ng akin nandag iti kalding yo nga agkaywara. Ay nawaw! Manganan, Rodante. Pamunakan ba kahit? Apay, adda ka di pa'y aramidam? Mapana kita yung data Oscar. Saan ang mabalin at tagikuan da ti may sakalding ta? Anya ti aramidam ijay? Anya kumapay. Alag ti kalding ta. Sayang da jay. Sapay mabalin na mailako. Mala, mapan ka nga Rodan. Aywan gayam, idagas mo man to'y karne ka ni nanang. Nalipatak matan nga intad ken kwa na itay. Isubot mga rodan, tagrubata kon bakit? Karne para kada kayo, nanang. Ay, agyaman naknakaw. Mala, agkapi-kapay Saanan? Magpakatak mo't langin, dapay papanak. Ay nawaw, sa dinaw ti papanam. Itayan da tata Oscar. Anya, Saan na mabalin na tagikuan da ti kalding may? pagsaritaan nyo ang nasayaat, tanaperhuiso mo't ti tarong amulan na. Sapay nangina ti tarong ita. May parbang nga raw, ti kasi nga naramid na. Nasakit siguro mo't tinakam na taimbes at sumamba. Saanan takinan mo't ti kalding atarakan nyo dagiti mulan na. Alag ti kalding may tata Oscar. Itad ko, nga masapul abayadam ti mulak a pinerdida. Saan mo't analawat ti gardinyo Ay nawaw, mano akilo kumati maapit ko, no saan aga po iti kalding yaw. Nangina ti tarong ita, amom da ita. Wana, ngam agasam man tamay sa kalding ti bayad na. Nakitam tinapasama kiti mulak. Saan lang abunga ti kinlanda? Naperdi pa yan ti nagduma. Saan ang agbunga da jay? Imbes ang makatsamba na tao, awanan Anya? Agpili ka. Bayanam ti mulak ka na perday, wano ti kalding mo ti bayad na. Saan lang alamin sa na napasamak ti kastoy Rodante, tapno ibagakin ka. Una yun ti kastoy. Pagpanunuta, manaimbag. Sikat ti makaamaw agpili, noan niya ti kahit mo. Agsubli ka dito'y balay, intun bigat, tapagsaritaan ta. Kot, inda, dagiti kalding mo. Iso adi ka makapaglibak. Agsapa manan lakay, ngamdidan samot manan inbulos ti kalding tayaw. Alanganan nga ibulos ni Tata Oscar day jay. Kat, bay anta nga Rodan. Anya nga tati may mayat bakit? Ti kalding tati bayad na, uno agbayad talatan iti cash. Pangalaan tangay iti cash. Sigurado adakkel ti singiran dagijay tanangi nakat ngarot ti tarong ita. Kat nay, awanan ti apitan da. Naimbaga bigat yaw. Kumusta ngay? Anya tinagsalitaan nyo kin ni Oscar? Ay nawa, migbigatan nga umay kayo makimaritis nanang. Anya tinagsaritaan nyo kunak? Ti kunada kat agpili kami kanaw, nukas wano kalding ti bayad na. No siyak ti da kayaw, iti julatan diya may sa akaldeng. Tano agpatulong da ken kapitan, talaga ada kayo ti dihadaw. Amangan kit di pa inudakdakkel ti bayadan niyaw. Unang sayang mo day dyan nanang. Ay naanak ko, pag nakman nyo dayta, tainton sumarunaw, ipagudyo dagiti taraken niyaw. Tapno saan da makaperwisyaw. Saan lang ada kayo ti tao dito'y lubong kunakmanan. Anya nga iti desisyon mo Rodante. Kukuhayon takalding Tata Oscar. Isudaytan ti bayad ti mulay o apinerde dagiti taraken may. Sigurado ka abangan lo intun madamdama kag balo ti kapanunutam. Saanan tata? Nasayat man garo nukas ta. Intun sumarunong amin. Ipagud mo ti taraken mo tapno didag kay wara. Wan tata? Sige, pakadak mo't lang, tas sa pulag dagiti kalding may. Ang mga nung nakikaruba man dagijayan. Limabas da iti paraangan mitay. Diyak sigurado nung nagpadaya da. Nung isumot yung nakita ka nagturungan da. Nagyaman ak tata. Dakila tulong da ita tapno dago sa mabirukak dagita akalding. Pasensya kayo manin tata. Napirhuiso kay pekit ding.
Tinapatag kat nasulbaran barok. Agbalin ko mga adal kada kayo dayta. Di yu urayan ang maibus dagiti kaldeng gapu iti kina-irresponsable yaw. Ay nawaw! No amom ti agtaraken, amom kumamat ti responsibilidad mo. Iti kasta saan ang maperwisyo ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.